Kampana. Napalabas. Nasdaw ni Daniel idinakita na akadwa ni Maria dagiti lalaki apagduaduan tilangada. Impagamo nga rod ni Daniel iti inana tinapaliw na. Ngem impagarupmat ni Nana Salome agagayem lang ni Maria dagiti lalaki nga immasidagken kuana. Iti daytamad lagun daway. Dagos sa pinakaamuan ni Daniel ni Padre Burgos may panggap kadagiti lalaki nga agpalpaliw iti simbaan. Iti mo't resort anapananda Alfon ken Daniel. Inasitgan ida ni Maria ket linais na ni Daniel. Saan nagtagtagari dagiti dua kasaan da kaya tiriri. Ngem itilikudan dayta. Nadlaw gaya man ni Alfon ti sabali adjar ti kabsat na ama kisarsarita ken ni Daniel. Nagawid ni Alfon iti mansyon tapno kasarita na kuma ni Maria. Ngem ni Senyor Pasito nga amana ti simmabat ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo ana paulwan. Kampana! At damat itad ni siya nasabali na tawidan ni Maria. Malaksid, ititawid na itad ni siya kinisika. Papa, Sika, tinamnamaan ni siya, Alfon. Nudwatan ton nagtignay. Sigurado na ado na kwarta ti sumrek. apay nga ibagbagayo kanyak dagitoy, Papa. Tapno masaganam ti amin, Alfon. Saan nasinsinan ti negosyo ni siya? Masapol, nagsanay ni Sika. Tapno agbalin ni Sika na nasirip iti negosyo. Anya. Awanen ti isabali na kaduwa kiti negosyo no saan na Sika, iho. Lalaki ni Sika. Iso na amok na natibker ni Sika. Papa. Ibagbagalan ni siya daytoy. Tapno amon ni Sika, Alfon. Dumteng to ti panawen na sikan ti kaduak kadagiti amin na negosyo ni siya. Tandaanan ni Sika dayta. Sisyak kita nga turong iti turong. Manumot nga daw sa anak-anapan iti ayuyang mi ni Alfon. Agmay sakit ang agturong iti turod. Manumot nga daw adyak napan iti ayuyang mi ni Alfon. Napuskol pa yan nagitiruta nagtubo dito dalan. Sayang ah. Adyak gayam imot ti palsiit ko ita. Palsiitak ko mamanindag iti lata nga inurnong mi ni Alfon. Ada akong dito sa kahanan ti turod. Kaslad na ikitikit iti puon ti dakala kayo ah. Asit kak man. Nagan nimot at talutin ay kitikit. Umuna tinagan ko. Sarunwan matinagan ni Romana. Maudi tinagan ni Alfon. Asino tinangin kitikit itinagan mi diti puon ti kayo. At dapay sinan puso na yabay kadag itinagan mi. Ningat Alfon? Imposible mat ani Romana tinangikitikit itinagan mi. Diya ko nagbayag dito turod. Inak man damagan ka ni Alfon. No iso tinangikitikit itinagan mi dito puunti kayo. Agpaiso ti bagbagak Romana. Nagmayat ti pan nakaikitikit dagi tinagan tayo at talo iji punti kayo. Kasta ka di Daniel? Wen. Damagak ko makan ni Alfon. No iso tinangikitikit ka dagi jay. Angin saan pa yung nagparang kanya. Ala, saan kan nga agdamag ka ni Alfon, Daniel? Ha? Abay Romana. Siyak tinangikitikit itinagan tayo at talo iji punti dakila kayo. Napan ka ijay amay maysan? Katuan. Huh? Napanak iji idi day off ko.
Kaya't ko mga isurpresa ti inaramid ko. Ngam nakita mo't gaya man. Anya? Idi kaaldawan ti panang sapsapulyo kanyak ken ni Alfon. At daak mo't iji turod ngagmaymaysa. Kasta ka di? Nakitak nga minan idi jidakkel akayo amang salsalinong iti turod. Iso na panunot ko nga ikitikit tinagan tayo atallo. Sigurado ang maragsakan ni Alfon. Na makita na ti inaramid mo, Romana. Sapay lak ko Daniel. Ngamin, napatag kayo matan kanyak agagayim ko. Jack laing pagharap, akabalam gayam ti agkitikit. Nagmayat ti pan nakaimarka na itipuon ti kayo. Ipasimudaag dahi jay tinatib karapan naggagayim tayo, Daniel. Kat sapay lak ko tasaan kayo nga agbaliw kan ni Alfon. Saan to mapasamak dahi ta, Romana? Ngamin, napatag ka kada kami. Oray niya ti mapaspasamak. Saan kami nga agbaliw? Para kan ka. Daniel, Ni? Nakaistorbo ak samat ten. Agawid akon. ay, agyaman nakitipan ng sarungkar mo kanyak diti balay Awan ang yaman na, Romana. Kababay no agbayagak pa diti balayo. Anyak ko matipagbainam. Saan ka di agayim na? Iso nga awan ti rumba nga pagbainam, Daniel. Yak kayat ti panang kitam kanyak, Alfon. Anya ka di manen ti basol ko kan ka? Damom nga ta. Jack nadlaw ti panang layas mo ni Daniel agayim ko. Anya pa ng lais nga ibagbagam? Awan ti amok amadi nga inaramid ko kini Daniel. Di ka naging didam mo, Manang Maria. Nabainan di gayim ko. Gapo ka dagiti imbagbagam ije resort. Dadaal ka din ti ulom, Alfon? Amo mat nagsayang at ti panakisaritak kan kwa na? Saan ka di akasyak pa ni Daniel gapo iti pan nakadangran na? Anya? Dakas ka di ang makisarita ak itinasayang at kan kwa na? Amom, Alfon, aglablabas kan. Amamukan Manang Maria. Nasaya at nagpaiso ti pan nakisaritam. Ngam ada pangabil dagiti balikas mo. Tagtagi ba sitam launay ti gayim ko, nga awan mo ti basol na kan ka. Yak amunoan niya ti impakpakan kan kadaya, Daniel. Takas na unay ti panang sakit mo kan kwa na. Nasing pa tagayim ni Daniel. Iso ana asidag tirik na kan kwa na. Gapoy ti pan nakigayam mo kini Daniel. Nagbalin kan abastos. Awanan ti panagrespetong kanyak. Manang Maria. Dadailan ti ulom. Gapoy ti pan nakigayam mo kini Daniel, Alfon. Di mo ka di mapanunot. Ako kwartaan na ka lang ang dadya alalaki. Anya? Baknang ti pamilya tayo. Saan arumbang amakigayam ka itikas kan kwa na amarigrigat lang ta mga nudakas lati intention na. Di mo amo ti sasawam. Saan nakasta a klase ti tao ni Daniel? Saan naman ang kundaway ti gayim ko? Makaumakan akasarsarita, Alfon. Nilatan Daniel ti adda di ta panunot mo. Apay, bakla ka kadi, ha? Anya? Ulitom man timbagam? Bakla ka kadi? Tapay ani Daniel latan ti sang kadakamat mo? Tinumpanak. Awanan kay tibay nakabsat. Jack magustuhan ti binalikas mo. Amay sa kabakla. Uray no inauna kang itisyak. Kabailan ka kabilan. Awanan kay tibay Alfon. Saan ka mapakawan itinaramid mo kanyak? Sige, agpukaw ka Manang Maria. Ipapas mo agpukaw. Talaga bakla ka! Tatutupam ti babae akas kanyak, Alfon! Bakla! Nagkakampung tutong na ka. Senyorito Alfon! Di man dangran ni Senyorita Maria! Di nakigawid Manang Osang. Talaga kabilag dito ang babae. Baya makabilin nak ni Alfon, Osang! Di mo lapdan, iti parang kabil na kanyak! Pangasim, Senyorito! Di kay agapang agkabsat! Di nakarakupan Manang Osang. Senyorito, saan ko nga ukasan ti panangarakop ko kan ka? Aging gaadi ka agsardang! Daytoy ti tandaan ng Alfon! Saan ka mapakawan gapo iti panangdangran mo kanyak? Santa pa analpas. Agsubli ka ditoy. Hustuhan ko nakmat, Senyorito Alfon! Amangan naglinawan kayong agkabsat! Jack maklon ti imbaga na may sa kabakla Manang Osang. Ala, huston, Senyorito! Ay, siyak ti madandanagan, gapo iti panagapayo! Manang Osang.
Nagirot ti panangarakop mo kanyak. Ah? Ay, Di nakarakupan iti kasta ta, marigata nakagkuti. adday ta, senyorito. Mabaling ka di. Yala anak iti danom. Kaya't ko tuminom. Kartingam. Sige, senyorito. Mangalak iti danom. Diyak mapakawan day nga Alfon gapo iti inaramid na kanyak. Ad-daitan adagiti gagayam na ti pangidas alak iti pungtot ko. Dayjay lakit din a Daniel ti pangapapaan na kanyak. Sino aya dayjay a tao? Tanapataglaunay kan ko ana. Imbag lakit din tadyak imot itay ti paltog ko. Tano imot ko la kuma. Amangan no napaltugak ti mismo akabsat ko. Isakit na launay dayjay a Daniel. Talaga adyak maaklon day ti nga inaramid ni Alfon. Nagsakit tinakam ko kan ko na. Sa anak-anak kabalos itay. Ngam saan amay may sa tigundaway. Kinabil nak ti mismo akabsat ko. Nasaksakit ti aramidak apan ang balas kan ko na. Mabut-butangak itay, senyorito. Jak payan ammo ti aramidak kita ija kusina amakangkangag iti panagapayo. Manang osang. Basol matla ni senyorita ti amin. Iso anakabil mo, senyorito. Agasam? Taibaga nakit din abakla ka? Kat saan ka mo't abakla? Manang. Saan ka mo't nga agropro pa abakla, senyorito? Ay no, nagtaar kan tupay. Kan, malalaki, titigtignay mo. Ay, no saan ka pa'y lang nga inarakop? Ay na, hindi ka pa'y la sumarda nga mangkabil ko maitikabsat mo. Ha? No anyaman dagiti pamadakas nga aramidan tikabsat mo. Di mo latan ikaskaso, senyorito. Agyaman na kiti pamagbagam, manang osang. Senyorito, denggan na, tapno saan kan nga agpungpungtot, ha? No kayat mo, ilutak ti ulom, tapno maikat ti sakit ti ulom. Osang! Osang! Ay, apay ka day, Senyor Pasito. Ay, adda ka di pangibaunan nyo kanyak. Anya din nadamag ni siyak na panagapad Alfon ken Maria. Ha? Impulong kanyak dagiti daduma na babaunan dito mansyon. Ti panagapad Alfon ken Maria. Pudno ka di, Osang. Senyor. Nakabil ni Senyorito Alfon ni Senyorita Maria. Anya? Saan analapdan ni Senyorito ti pungtot na? Kat nakabil na itay ni Senyorita Maria, Senyor. Talaga naglablabusan dayjay na Alfon. Ultimo kabsat ni iso ket kabilan ni iso. Sa dino tayan ni Alfon, Osang. Ay, awan mat dito ti kutsina, Senyor. Nalabit arimwar. Anya? Ay, nimot Senyorita Maria. Saan pa'y arimrimwar manipod iti silid na? Wayan. Ay, saus. Ay, delikado da ito yan. Madlaw ang makapungpungtot ni Senyor. Agturungan iti silid ni Senyorita Maria. Kasarosaritan ni siyak ni Sika Maria. Anya tinapasama kada kayo ken Alfon. Papa. Saan nasangit ti sungbat ni Sika Maria? Anya tinaramid ni Alfon ken ni Sika. Dandani, nagpatayan itay ni Alfon, Papa. Anya? Inapis kan binakilnak ni Alfon.
Saan ka nakaangas gapo iti panangbagkal na kanya? Talaga naglablabusan ni Alphon. Kaslag mauyungan itay ni Alphon, Papa. Kalaat-lat na kinabil na. Aniya? Siguro, no saan ka nakataray, nalabitan na tayag kumaitan. Iso nagpupukak dito'y silid ko, tamabutang. Maria. Mabutang ang karumuar, tamang ano patayan nagtikabsat ko, Papa. Agsagana ni Alphon kini Siak. Saan na mapalabas ni Siak da ito'y na inaramid na kinisika? Romana, itay ka pa yan nakatugaw dito'y sofa. Madlaw ang nagragsak ti rupam. Apay ka di? Nalagip ko lang ni Daniel, nanang. Apay ni Daniel. Magustuhan na launa diyan kitikit ko anagan mi atallo kada Alphon iti puon ti dakkala kayo. Kasta ka di. Wan, nanang. Kasta una aragsak na. Iso nga imay pa yan diti balay. Isumot lagayam ang naragsak ka. Tanakita manan ni Daniel agayam mo. Wan, nanang. Ay, uwan gayam anak ko. Adto'y ti kwarta. Ni. Apay da ito kwarta, nanang. Inayon mo iti pagmatrikulam. Ada sobra iti kwartak. Iso nga itad ko laangan kad ka. Iso pa'y ama inayon iti urnong mo. Agyamanak, nanang. Ininot ang makaurnungak para iti panagadal ko. Daitsayan ni Papa. Urayan na sumangpat ni Alphon. Amo ka siya, ti kanunungan ni Papa. Basta lalaingak, ti agartista. Agsagana itaday jay nga Alphon. No saan ko man anabanas gapo iti panangdangran na kanya. Mabalas ko itan, babaan ken ni Papa. Dayjay, pumanag na ni Papa ije Basilio. Madlaw akas tauna yan tipongtot na. Kita man itatilaing mo, Alphon. Agbalin nga impyerno ti biyag mo. Gaputa siyak ti kinalaban mo. Tauray pa'y kabsat ka. Kabailan ka apasakitan. Awan ti pilpilyak no siyak ti makaungat. Iso alalay nga klat tatyag pamarang anasingpat ken ni Papa. Tapno matungpal ti plan-planwa nga aramidan. Senyorito Alphon, ay nasayata si Mang Patkan. Apay ka di, manang osang. Ay na, sapsapulan na ka ni Senyor Pasito. Makapongpong tot. Anya? Ay, nasaysayat, no saan ka pa'y nagsubli adagos dito yung mansyon. Ay, amang ano anya ti aramidan kan ka ti amam. Saan na ka mabutan ka ni Papa, manang osang? No ti pagpungpungtutan, kat gapo iti inaramid ko ni Manang Maria. Nakasagana ka sumango kun kwa na. Ay, senyorito, ay sabali nga minti lang nga itay ni Senyor Pasito. Talaga makapungpong tot. Imbagak matinkan ka. Saan na ka mabutan ka ni Papa? Ngaurayan niya pa'y taramidan na kanyak. Anya? Apay, sa dino tayan ni Papa, manang osang. Ay, nakitakla itay dito yung pasilyo. Jack amo, Osag! ano sa... ha? Pumana o biit ni Sika. Takasaritak ni Alphon. Ay, one, Senyor Pasito. Papa, Aglablabusan ni Sika! anya ti pagpanagan, ti panangkabil ni Senyor Pasito ken ni Alphon. Gagayem di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika
and computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin.